nakong ya ho etsa phatlalatso ena Durban ANC boemong ba profense e tobokeditse sena e le mohato o kenyeletsa basadi mererong ya puso. We are a generation that aim to secure equal rights for women and remove gender discrimination while promoting full equality with men. Dube-Mcube ke letswalo ka mashu mme o na le lengolo la dikgerata tsa tsamaiso ya puso leo a le abetsweng ke University ya KwaZulu Natal. We wish to thank once more and commit really that we will not disappoint the people of KwaZulu Natal. Zikalala ya theotswe maemong a bodulasetulo ba ANC ba profense ke Seboniso Duma sebokeng sa moraorao sa profense sa Moga mme seo se bolela hore boetapele bo botjha bo hlakisitse ntlha ya hore ha bo a qobella Zikalala ho itokolla mosebetsing. He was never pushed to resign but made an offer to us as the leadership, which we firstly declined. However, he made much persuasion which compelled this leadership to accede to his decision. Dube-Mcube o tlankiswa kano le kgotleng la ketso ya melao la profense ha moraonyana bekeng ena.